бинобар наздик омадани мавсими боришоти барфу борон дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту идораҳо, муассисаҳо ва хоҷагоҳии кишоварзии ноҳия дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳашарҳои дастаҷамона ташкил ва гузаронда шуд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад, ки пайваста дар талоши онанд, ки диёри худро ободу зебо гардонанд. طبق نقشه چهاربینی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری اسلامی و مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه شهرنو امروز در حدود نوحیت در 7 جماعت شهرک و دیهات گذراندن اکثر تازگی محل، تازگی راه و تازگی ساحل به عمل آورده شد. در اکثر مذکور زیاده از 700 نفر کارمندان کارخانه و تشکیلات و شهروندان حدود نوحیه برآمده فعالانه اشتراک نموده بیش از 5 کو پرتوهای سخت معیشی به پرتوهای رسمی برآورده شد. ما کوشش به خرج می‌دهیم که برای سرسبز و خرم و تازه و آزاده نگاه داشتن حدود نوحیه و وطن عزیزمون سهم خود را رسانیم. نظام یگانه در موضوع عمل زیرنظام‌های حدودی هنگام پیشگیری عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی از جمله تازه نمودن سیل‌راه‌ها، زغبرها، کانال‌ها و جویبارها عملی و گزارنده شد. аксияи тозагии маҳал, тозагии роҳҳо баргузор гарда истода аст. дар аксияи дар чорабинии имрӯза беш аз 250 нафар сокинони деҳот, намондагони корхонаи ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ҷамоат иштирок варзида истоданд. дар чорабинии имрӯза аз тарафи корхонаи ташкилотҳо гулдони шоҳрои Душанбе Турсунзода бехи гулҳо нарм карда шуда, ғизодиҳӣ, озуқадиҳӣ рафта истодааст. инчунин дар роҳи деҳаи Баҳористон Сангмила, ки 5 километр дарозӣ дорад, аз тарафи сокинони деҳаҳои Сангмила, Сангичоп ва Баҳористон ду тарафи роҳ аз партовҳо тоза карда шуда истодааст. ҳамин тавр дар ду тарафи шоҳрои Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳринав корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад.